E se le motse supileng sa le Chiefs e hlola mohope kapa sokola sa leki. Ho fetolwa ba kotlisi dihlenge tse fitileng a ba thusa sehlopha ho hang. Ho kena maemong a bokotlisi ba sehlopha wa Zwane o ne ile batshetsi ba sehlopha tshepo ho lotla ntlafatsa maemo a sehlopha. Empa ka morago se hlolela e le nngwe papadi ho tse tharo tse latelanang lekeng batshetsi ba ipotsa dipotso. Chiefs e rekile dipapadi tse mmalwa ho leka ho matlafatsa sehlopha. Mme o tla nka nako pele di tlwaela ho ba sehlopheng. We've got the support as the technical staff, and the support that we have, is undivided. It's just a matter of time, from our side, to start getting the results. Our supporters have invested emotionally into the team, and all they want is for us to put smiles on their faces, win our games, and that hasn't gone well for us. And we just ask them for patience, and we promise to make them happy again. Chiefs e tla bapala papadi ya yona e latelang ya league kgahlano le SuperSport United. Phesing Katlo, SABC News, Johannesburg.